waze wamuhle umuntu ayodakhala intwana umuntu ngenzani waze wamuhle umuntu ayodakhala intwana umuntu ngenzani waze wamuhle intwana umuntu ayodakhala intwana umuntu ngenzani waze wamuhle umuntu ayodakhala intwana umuntu ngenzani waze wamuhle intwana umuntu ayodakhala intwana umuntu ngenzani uthatha umhlaba ethembalanga ivele insizwe njabule uthatha umhlaba ethembalanga ivele insizwe njabule uthatha umhlaba ethembalanga ivele insizwe njabule waze wamuhle umuntu ayodakhala intwana umuntu ngenzani Shila idlula kanjalo inkanyamba qopha umhlaba yalingana wafungazela zonke efunde ekhandela umkhanya kude untabi yanyukela mzondante ehlala mthanda mina ngitshitshile ndihlo lomhlana malaka bathela ukuhle maqeda avela amahlazo ngiyazi ukuthi mhlambe abaningi bazothuka noma bazomangala uma bebona umculo eqala ngokuyibonga engakabingeleli ngithemba ukuthi wonke umuntu ogaba ngesiphiwo sakhe mangabe uyiphoyisa kumele ugabe ngesibhamu mangabe uthisha kumele ugabe ngochoki kanye nebhodi noma ngencwadi nami-ke ngoba ngiyiciko ngiyakholelwa ekutheni funa ngihlale ngicikoza ngaso sonke isikhathi ngiyabingelela kakhulu enhla nasezansi South Africa yonke la kufinyelela khona uMaskandi nanjengoba sazi ukuthi uMaskandi uyatrenda kulezi insuku futhi uyatrenda kule minyaka ngiyabingelela-ke nje kakhulu kubo bonke abantu ababuka le promo njengamanje lo bingelelayo igeze elihle umfowagumede ngidabwa phansi kwamhlaba yalingana ejozini esiqathi nyawushana esigodi kule album-ke ngikhiphe i-album ngaphandle esihloko sayo esithi Amasiliva lapha bangibiza khona ngobuhle bakhe umfowagumede le album senze ngobukhulu ubuciko bafowethu ngoba ngenze nabaculi abaphezulu ngayenza futhi e-studio esiphezulu noma kungeyokuqala kodwa ithalente lami liye langivumela ukuthi mhlawumbe ngiye ngiyosebenzela istudio ephezulu ngisebenze kakhulu-ke laphana nobhuti u-Ali umfowamgube ey'ngomeni ey'mbili enye yayo le sihloko esithi Amasiliva okuyiyona isihloko se-albamu bese kuba yenye ethi Egoli ngisebenze laphana-ke kwayani ngicula kunjalo abafana bengithuka baxoba kunjalo abafana bengithuka noma kunjalo wemama noma kunjalo wemama ngicula kunjalo abafana bengithuka Thuthana umfowandlovu uMaqhude umfowamkhize ngase ngisebenza nophathaphatha umfowangcobo sisebenza ngobukhulu-ke nje ubuciko ngiyacela abafowethu ukuthi i-album ni-support niyithenge ngoba iyashisa kakhulu akujwayelekile ukuthi umfana omncane osafika ungangami enze lokho engikwenzile kule album ngoba i-album iphezulu kakhulu okungisho ukuthi isiphiwo sami mhlawumbe siphezulu kakhulu ngasebenza-ke nabafowethu abafana noSanele Mfowadzaniwe njengoba sazi ukuthi igcokama elikhulu futhi eliyithandayo yena mfowethu ohlonishwayo kakhulu ngiyacela-ke bafowethu ukuthi kuphi nakuphi la kuzofinyelela khona le album nazi ukuthi nge-25 October izobe itholakala ekuseni le album wonke umuntu onesifiso sokuyithola ngicela bafowethu ukuthi niyithenge futhi niyi-support ngoba iyashisa kakhulu iyobe ibiza u-R50 album ngaleyo langa ngosuku nje ephuma ngalo ngiyacela ngane zakwethu ukuthi niseseke nisisupport nisikhulise ngoba ukukhula kwethu singomaskandi kulele kunina ningabalandeli thina sinamandla okuykhulisa amandla ethu alele kunina inina abelungu bethu ngiyanicela ke ngane zakwethu ukuthi nabahleli bemcimbi mabebone i-CD promo le
bazi ukuthi yena mfana obenamandla kakhulu kubaculi abaningi abasafika lo khulumayo njengamanje. Ngiyacela ukuthi nisibize noma kuphi noma kumuphi umcimbi sizofika nanjoba nesibona sigezile nje siyofika sigezile siyichophile sizinsizwa. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngiyacela ukuthi nisupporte nophusha umsebenzi wethu ngoba ulele ezandleni zenu. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu enibusise bafowethu. Shonele nokaliki mfana Yima konya la mfana Shonele nokaliki mfana Yima kula la mfana Shonele nokaliki mfana Yima kula la mfana Yima konya la mfana Así